Yesu nashimwe cyane, ndabashuhuje mwese aho muherereye. We wa mukobwa uri murandeba ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nawe wa mama we ndagushuhuje aho uri hose. Nawe wa mupapa we, nawe wa musore ndagushuhuje aho uri hose, amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi nje ngo tugane ku kintu cyitwa telefone. Yesu nashimwe cyane. By'ukuri telefone imaze kuba ikigirwamana kandi ntago binezereza Imana. Ni ibintu nabonye shaka kuvuga hano, ntago ari byo neretswe cyangwa se ngo umuntu abimbwire cyangwa se ngo ndote, nibyo nge niboneye n'amaso yanjye abiri. Kandi ndashima Imana kuba impaye ngo ndabyigisheho ndabibabwire mwebwe. Urashobora kuba nawe ubikora. Yesu nashimwe cyane. Abakristo b'iki gihe ntago bacyubaha Imana. Iyo bageze mu nzu yitirirwa izina ry'Imana ntago bayubaha, nta gutinya Imana kuri muri bo. Abantu bafite za telefone usanga barimwo barandika ama message bazandikira abantu. Mbese iyo bageze mu rushengero niho baba babonye umwanya wo kwandika ama message cyangwa se kwigira ku ma Facebook cyangwa se kwigira ahandi mu ma social media, bari mu nzu yitirirwa izina ry'Imana cyangwa se bari mu rushengero. Ni ibintu bibabaje rero iyo hageze umwanya w'ijambo ry'Imana usanga abakristo barimwo barirebera ama message mu telefone, cyangwa se abandi ugasanga barimwo barandikiranira na bagenzi babo bari hanze. Birababaje. Iyo Imana irimo irabareba irababara, mu bisanzwe wowe ntago ubuzi ikiba cakujanye mu rushengero, nta nubwo ubuzi icyo bugiye gukora. Gusa reka ndakubwire mwene data, urashobora kuba we wiyumvira ko ataco bitwaye, ariko reka ndakubwire ngo Imana irababara iyo ibona uri murakora ibyo. Abandi nabo ugasanga niwo mwanya baronse wo kuvugana na bagenzi babo hanze, ugaca usanga barimwo baraganirira hanze na bagenzi babo. Mu mwanya w'ijambo ry'Imana abandi baba bari hanze barimwo batera inkuru, barimwo baratera inkuru hanze. Hanyuma nawe ugaca usohoka amateraniro arangiye, ugasohoka ngo uvuye ngo ku rushengero. Yamara ijambo bigishije ntaryo wumvishije, cyangwa se wumvishije bimwe bimwe ibindi ntabyo wumvishije, kubera ko wari wibereye hanze kuvugira ku telefone cyangwa se kwandika ama message cyangwa se kuganira na bagenzi bawe bo mu rushengero. Nyine mwagiye hanze muri mu rusaku, iyo ngiyo muri mu rusaku. Hariho umuntu uzenye umumama w'umuzungu nabonye yarimwo arifotoza hanze, abandi barimwo barasenga, we akaba arimwo araganira hanze anifotoza. By'ukuri batangiye abandi ariko we ari hanze.
hanyuma ushaka ngo Imana izigushire ku mubare w'abagiye gusenga? Ushaka uze uhemberwe ibyo utakoreye? Ni kwera iki mukunda iby'ubusa? Ushaka ngo marayika azamure urutonde rw'abaje mu rushengero nawe bagushiremwo kandi utaruhari? Bene data, ibyo mwikoza mwari mukwiye kubireka. Ibyo mwikoza mwari mukwiye kubireka. Satani yarabafashe. Satani yarabafashe pe. Umva, niba uzi ko uri mwaba bantu bakoresha amatelefone bari mu ishengero, uramenya urimo urakwera zero. Ese marayika arakuziho ko wagiye mu rushengero? Ababyeyi bageze mu rushengero bafite abana, bafite n'amatelefone, usanga babahaye amatelefone babashiyemwo twa dukino tw'abana, akaba ari two barimo bareba. Abana barimo barareba amatelefone, udukino tw'abana, amatelefone. Ubwo barimo barigisha ijambo ry'Imana, umwana nawe arimo areba udukino tw'abana ku matelefone. Nawe wa mubyeyi we urimo uramuhindura udukino, hanyuma wewe ngo urashaka kuja mu ijuru. Uwo mwana ntabwo uzi ko nawe aba ashaka kumviza ijambo ry'Imana. Mu nzu yitigwa izina ry'Imana mwayigize mbese aho mufyinatira, aho mukinira inkino zitandukanye, ntabwo mukihubaha. Muba mwagiye guterana, muba mwagiye guterana mwese, ariko wewe uba wibereye hanze. Uba wibereye hanze. Ati mbese ibuvuze urabizi? Ndabizi kuko nabibonye. Ndibuka ico gihe ninge nari nashikiriwe kuvuga ubutumwa bwiza ku rushengero. Hanyuma ndimwo ndavuga ubutumwa mbona abarimwo barirebera amatelefone. Mbese hagukurugutura ugutwi ngo wumvize ijambo ry'Imana ryo baba barimwo baravuga, ariko we uba atamwanya ufite uri ku matelefone, urimwo urandika ama message, abandi no muri kumareba amafoto ku matelefone. Hanyuma umukozi w'Imana akarangiza kwigisha, nawe ubwo nta kintu na kimwe wumvishije. Satani arimwo arabiba. Buriya hariya harimwo ijambo ryawe, harimwo message yawe, ariko Satani yagutumye gukoresha telefone kugira ngo iyo message yawe ntuyumve, hanyuma ihite utumvishije ibyawe. Bene data, Satani ntakababeshe. Abandi namwe mukaba mutunze gwa telefone mwaruguze ibihumbi 600, hanyuma Bibiliya ntimwayigura. Mwagera mu rushengero babwira ati dusome ijambo ry'Imana, mugaca mugenda ku gitelefone ico nyine cya 600 mwaguze, kuri ico mugenda kuri Google mukagenda kurebamwo za Bibiliya. Ariko sha nta n'isoni munafite basi. Hakugura ijambo ry'Imana ngo uribike mu nzi wawe, ugume urisoma, ugume ukura, ugume uganira n'Imana unyuze no mu ijambo, ariko waraguze igitelefone kinini cyiza Bibiliya uranga kuyigura kugira ngo uzaze usoma Bibiliya yo muri telefone. Bene data, ubwo n'ubuyobe. Ubwo n'ubuyobe. Nta kuntu wagura telefone hanyuma ukabura Bibiliya. Ukabura Bibiliya. Turi mu gihe ca nyuma. Ibihe tugezemwo ni bihe bibi. Buri muntu yarakwiye gushaka Bibiliya akayigura,
yamara kuyigura akayishira iwe mu nzu, kubera ko za bibiliya mubona izi ngizi, amagambo yanditse mw'ubu uzasanga atandukanye n'ayazaba arimwo mu gihe kiza, kuko za bibiliya zizahindurwa, usange barimo barigisha amagambo atari ya yandi wari uzi. Byiza rero umuntu yakura bibiliya hakiri kare, byiza umuntu yagura bibiliya hakiri kare akayibika akazayisoma. Mureke guha Satani umwanya ngo abayobye, kubera ko birababaje. Mwari mukwiye gufunga telefone zanyu mugeze mu rushengero, cyangwa se mugakuramo connection, hanyuma ukabika telefone kugira ngo ijambo ry'Imana ndivugwa utege ugutwi, hanyuma wumvirize ibyo barimo baravuga. Hageze kuririmba nawe ukaririmba. Niba ari ijambo bakubwiye kwihana uzi ko ribwira wowe, ukihana. Naho amatelefone, mugiye amatelefone buri ku cyumweru ugiye ujanye telefone, uri kuraganira n'abantu ku matelefone, ku ma WhatsApp, uri ko urandikiranira n'abantu, hagukora icyakujanye, uri busy, nta mwanya ufite, urimo uraganira n'abantu ku matelefone. Mu mwanya w'ijambo ry'Imana niho abantu basohoka hanze kuganirirayo. Mu mwanya w'ijambo ry'Imana niho abantu bagenda kureba za telefone bandikiranira ama message. Hanyuma ngo ushaka Imana ikunezererwe kandi ukora ibyo ngibyo. Ushaka Imana igukubitira amaboko ati wakoze neza mwana wanjye, kubera wakoresheje telefone, kubera mbese wakoresheje telefone mu rushengero. Ushaka Imana ihaguruke ikubwira ati mwana wanjye wakoze neza, kubera wavuye mu rushengero barimo baravuga ubutumwa bwiza, nawe wigira hanze kwiganira n'abandi. Erega ibyo muri ko murabikora bene data, mwe mureka gufya inata. Niba ushaka kuja mu ijuru ukwiye kuba seriye, reka gufya inata, kubera ko abarimo barafya inata nta juru. Muri ko murafya inata, mugira ngo ijuru ni ryo gutoragura. Ijuru arikorera, ntabwo iryo gutoragura. Ugende mu rushengero, igitelefone cyawe gifunguye, baguhamagare diririri mu rushengero, usakuriza abantu. Ese uba wananiwe no kwifunga iyo telefone? Bene data, iyo mugiye kuryama amatelefone yanyu ntimuyafunga. Iyo mugiye kuryama amatelefone yanyu ntimuyafunga, cyangwa se mugakuramo connection kugira ngo muryame neza ntagire abantu bagora. Mbese uba wubashe itiro ryawe kugira ngo ntagire umuntu agukura mu itiro. None se niba wubaha itiro ryawe, ni kubera iki utubaha mu nzu yitirirwa izina ry'Imana ngo ugezemwo utuze wicare urinde icyo Imana ivugira mu bantu bayo? Ariko gutwara telefone wayifunguye, ama message ama message aguma yinjira, uguma uderanja, kuriya uryama ugafunga telefone cyangwa se ugakuramo connection, wari ukwiye no kwikuramo uri no mu rushengero, cyangwa se ukayifunga uri no mu rushengero, kugira ngo mwubahe Imana. Ibyo muba muri ko murikoze Imana irabireba ikababara. Satani nawe akanezerwa kabisa, kubera ko kuwo munsi uba urimo urakwera kuri free, ntago wandikisha, ugiriye ubusa,
ibirutwa nuko wari kwigumira mu rugo ntugende kuje kubera ko mubagiye mu rushengero we nturimwo. Ntago uburimwo bwahe. Umva izina ryawe ntago riba ryazamutse. Ntago riba ryanditswe ko wagiye mu rushengero. Uri kurarangara. Abandi n'abafite ingeso yo kugera mu rushengero ugasanga rimwe baraganira. Ugasanga rimwe baraganira Imburi uramuzi bimeze ukunuku mu rushengero insaku niyo zibereye. Barimo baraganira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Hagukurugutura amatwi ngo bumvize iki Imana imwe iravuga, ariko barimo baraganira mu rushengero. Wambaye neza, wambaye imyenda myiza, mu rushengero. Ibyo mwari kubibwirana nyuma y'amateraniro muri hanze, mwese byarangiye muri hanze. Nyuma y'amateraniro mubwirane wambaye neza. Rero ubwirana mu mwanya w'ijambo ry'Imana ngo mwambaye neza, mwambaye neza. Bene data, nimwirebe iyo ngeso muyireke. Niba uzi ko bino byadondaguwe ko nawe uri murabikora, harimo bimwe uri murakora, mwene data niwe uri murabwirwa, nta wundi ari murabwirwa. Nta wundi ari murabwirwa, ni wowe uri murabwirwa. Ni wowe urimo urabwirwa. Mwari mukwiriye guhinduka mukamenya ko amatelefone mugeze mu rushengero muyakuramo connection cyangwa se mukagira iki mukayazimya. Hanyuma mukumva iki Imana ibakeneye, mukumva iki Imana iriko iragana namwe inyuze mu bakozi bayo. Naho ubundi uzaza igiporoporo utawuri igiporoporo, no kundi ku cyumweru uzuri igiporoporo utawuri igiporoporo. Uvuge ngo warirwa mu rushengero ku cyumweru naragenda gusenga, nagiye gusenga. Mbese wewe ubwawe umenye uvuga ko wagiye mu rushengero, ariko imbere y'Imana utigeze ujaho n'umunsi n'umwe. Imbere y'Imana utigeze ujayo n'umunsi n'umwe. Uri murakwera ku gisibo kandi uri mu rushengero. Ariko birababaje kuba kwandikira ubusa uri mu rushengero, wagiye itike washatse itike, cyangwa se watwaje imodoka yawe washizemwo gasi ukagenda ku rushengero, hanyuma mu ijuru ntibamenye ko wagiye ku rushengero. Kubera iki? Ibyo uri murakora gusa. Ibyo uri murakora ku gihombo. Rero iyi ni Imburi kujeho. Naho ubundi ni budashaka guhinduka mwene data. Ijuru ntibakuzi, ariko kwa Satani ho barakuzi. Mu ijuru ntibakuzi kubera ko ku rutonde ko bagiye mu rushengero nturimo kuko ntibakuzi, nta zina ryawe ryanditswe. Ariko kwa Satani uranditswe kubera ko gukoresha telefone mwanezeza Satani, kuvugaguzwa mu rushengero, hagutegeye ijambo ry'Imana. Mbese umva uri muranezeza Satani rwose, ni umunezereze nawe azakwicara ku mutwe. Ejo undi ni wava mu mubiri, azakudihagura, ni wava mu mubiri ejo bundi. Umviriza, ejo bundi kuko nta waje ngaha mu isi ngo agume aha ngaha mu isi. Buri muntu azapfa, buri muntu afite iherezo rye. Wicara uzi ko ufite iherezo ryawe, kandi ibyo ukora byose umenya ko bitakurokera hasi. Ntabwo birangira aha ngaha mu isi. Ibi ngibi uri murakora uzabisanga iyo uzaba uri kuraje. Satani arimo arakubesha ugakora ibyo akeneye. Mu ijuru ntibakumenye, ariko Satani wo kubera ko ari we uri murakorera, we warakumenya. Reka ndakubwire rero, uwo Satani uri murakorera azakudihagura, azagutabagura. Uretse sejo bundi niwamara kuva mu mubiri uzamusangayo. Ntuzaburana ngo naguma mu rushengero, ngo nagenda buri rushengero umwanya buri ku cyumweru. Reka da, ijuru ntibakuzi. Wewe urimo urakorera Satani,
urimo uranejeza satani, nimba uzi ko ugenda mu rushengero mu mwanya w'ijambo ry'Imana ukirebera ama message bakwandikiye, mu mwanya w'ijambo ry'Imana ukaguma wisohokera ugenda mbese kugira umengo niho muba mwabonye no kuja mwiwese. Mbese n'abana niho baca batangira no kurira. Reka ndababwire bene data, mube maso. Niba mufite abana mu rushengero, mugerageze ntibaze barira, mugerageze kabisa. Naho ubundi muzaja mu rushengero rimwe kabiri, umwaka ushire muja mu rushengero, imyaka 2 kubite muja mu rushengero, imyaka 3 ewe ugumutonda ku rushengero, usange wakoreye ubusu uvuga ati ese ngiye kunagiye ku rushengero imyaka ingahe yose, ijuru ntibakuzi kubera ko uko udukosa mu rushengero. Terefone ntufunga, ugumukoresha terefone, baraguhamagaye uragiye hanze kwitaba, urumva baraguhamagaye ugiye hanze kwitaba. Rero iyo terefone ntikabe ikigirwamana. Iyo mugiye mu rushengero mukwiye kumenya ikiba cabajanye mu rushengero kabisa, akaba arico mukora. Ibya terefone badaye funga cyangwa se ukuri mu connection, nimwarangiza hanze uragenda ugane nawe washaka ugana nabo, ariko ukiri mu rushengero ibyo ngibyo bireke. Kubera ko abakristo benshi ariko barimo barabikora. Abakristo benshi barimo barabikora. Barimo barabikora rwose. Imana ibabarire kandi mugira iki mwihane muhinduke. Wewe uri murabikora warukwiye kwatura amagambo yo gusaba Imana imbabazi. Ukatura amagambo ukabwira Imana ati Imana bino avuze narabikoze, ndasabye imbabazi, amaraso yawe ankureho ibyo byaha nakoreye mu rushengero, sinzongera. Hanyuma ntuze wongere, hanyuma utangire kwandikwa. Nawe ugiye mu rushengero marayika aje asanga uriyoke akwandika hamwe n'abandi. Byukuri ntago ari byiza gukwera mu gihombo kandi wagiye kare ugataha utanditswe. Ni nk'abantu bagenda ku rushengero bagaca batakara. Aho ntago ndageraho kugira iki kuhavugaho, naho Imana yamfasha nzahavugaho. Ku bantu bagenda ku rushengero mbese bagatakare amateraniro atarangira. Umwami w'abami abagiye neza, kandi wihane mwene data. Wa mugabo wihane, wa mukobwa wihane, wa musore we naye wa mupapa wihane. Ni wasanga ibivuzwa ahangaha ubikura nawe wihane. Atura amagambo uje imbere y'Imana, uyibwira ati Imana cyagiye ku cyumweru narakoresheje terefone ndi mu rushengero, narandikiye abantu message ndi mu rushengero, ndasabye unkureho icyo kintu imbere y'izina ryanjye, unkureho ibindega, amaso yawe Yesu yoza ibyaha byanjye. Ubivuge ubivuye mu mutima, ntubivuge bivuye ku munwa. Hanyuma Imana nayo irabona ko wabyihanye bivuye mu mutima, irabikora rwose, irakubabarira. Ni nyimbabazi, kino gihe kiri muzima rwose Yesu arakubabarira. Ariko niwamara gupfa bizabiguhe, ntago uzigira ubabarirwa. Oya, uzaba ugiye gupfa urupfu rwa kabiri kandi waraburiwe. Waraburiwe kuva kera, waraburiwe. Ariko noneho ntugapfe urupfu rwa kabiri. Upfe urupfu rwa bose bapfa, uruno rupfu rw'umubiri. Urupfu rwa kabiri Yesu yaje kuturokora urupfu rwa kabiri. Rero we ufite uburenganzira bwo gusaba imbabazi niwasanga bino bivuzwe warabikoze. Ubwira Imana iguha imbabazi rwose, urababarirwa kandi ntuze wongere. Imana mu ijuru nibagire neza.